3 Mei, ons tweede oggend vandag. Ons is nou op pad Groblersbrug toe. En van hier af gaan ons Kama toe. Lekker nagrus gehad. Nie te koud gewees nie. Hello. How are you? Fine, and you? Very well, thank you. Do you have any reservation with us? Yes. Okay, I'll open, then you bring your passports for registration. For you. Oh, Gister sit almal horings hierso in Kama Rhino Sanctuary. En hulle lyk gesond en al die goedjies. En dit is baie lekker om te ry en mens sien baie wild.